Nadi pi ong don kam ban pen baptis ban yo jing penim. Jing baptis wa kumno. Kepada pengam ni kepada sunrei. Tarik benungkong. Kepada lada pi ong di banda baptis ban yo jing penim. Namar ke Bible ko ong yo tau bangai. On pen baptis, on penim. Kamu lada on lada ngai makena lada klaim pen baptis myo jing penim. Lada pi ong kum ta. Lada ngai makena klaim pen baptis myo jing penim. Ka jing keli kele cepi kum ne. Hawa Yesu ong suk ke beduk ke mensem. Na ba jongki long ki hima ki peneng. Pis ngotu ni em dalade yalade ba piduk ke mensem. Pinon eman rak ti man ong ngaduk ha ke mensem. Lada pim so tikena be pi la duk ha ke mensem. Yesu ong pinam yo rung shik hima ke beneng namaru ong suki baduk ke mensem nama jongki long hima ke beneng. So ke hima ke beneng kam long ke jongpi lada pim duk ke mensem. Compare lada pi pembaptis da ke pengam ni ke pasunrei. Lada pim duk ke mensem. Ke hima ke beneng kam long ke jongpi. Kebalai. Yesu Ukraine biang ong. Suk ki bakoj ha ka donot na bakin yo iyo blay. Dari pi ong de ban baptis ban yo jing panim. Pi la not pat ni em ban ong ngala khoi ka donot. Ne ka donot trui top so ke. Compare da pi baptis da ka pangam da ka basunrei. Da ka pi sum da ka kithe. Pithe. La da ka donot jom pi kam khoi. Pi nam yo iyo blay. Pinam yo rung shik hima blay. Simple. So la da pi ong de ban baptis ban yo je panim. Dan sibon git khot. Ki bakren da kumoi pat. Nuksa kum gini artling la pan ipi. Pi de ban duk ka mensem pi de ban khoi ke donot. Pil no ne ban rak ti ban ong ngala duk ha ka mensem. Nga la khoi. Nga de bo khoi ke donot. Ngam tip pi tip ma pi bar blay. Show ngam pan ipi ya Matius part manta ngadang puli mentan ya gospel Matius nong besan mentangan puli nong benyau get caught out of way om baro ki bo nga try ki ban yo le psut shiki hima ki beneng show ngan pli khot khat lai turung lang bay ka khrdop ka bakim namar ka khrdop ka bahe kalanti ka bakloi ka ta ka ban lam shi jing jot shibun kini lai naka namar kalanti ka bakim pat ka bahe ka ta ken ka wan lam sha ka jing im pila da baptis hoi dak po ngam ne da ka sunrei da ka sunrei tom lai le ta la da baptis da ka pengam tom lai le tam la da baptis pila de ble kita ke pila ti kenapa yo je peni mentatang namar ba pide baptis kini ki khot kin kli jing kli pi meta pila rung ne em lang bai ka khardop ka bakim ne pila ya ka khardop ka bahe ka bakloi sa Bible ko ombaro ibong atra ki ban yo le psut chi ma ki beneng pila le si ban ong atra ngi baptis atra Om baro ki ba ong atrai ki ban yo le psut sing hima ki beneng rei ki ba le i ka mon kupa ka nungur pedeng jopi ki mon ban rak ti ban ong ngala le i ka mon kupa 6% namara da pimla ban le i ka mon kupa 6% la pi jin thut highway pila jin thut lut baro ta de jin kai Bible la da pimla ban le ya ka monu blay 6% 6% la da pila ban le tang khandai pho khandai piklet i way ka Bible ge kai pila jin thut baro khoi pilong kumu bejin thut hi baro khoi pino ban ong ngala le mon blay ngam tip pi tip ma pi baru blay pi ni wan ra
ngi wan ra ji kai ban on deba baptis ban yo jepenim deba ban pengam yo jepenim piklet pat yigini ki pat ki we pat ki dekhot ki bekran jipang kumno ban yo jepenim deban rong la bag khrok bakim pilarong amtip ban ngam po em dega besuk namar dega bekerja do em lo bi dega bekerja do dega besuk ban ngam po ne dega besuthe dega besen rei le ka kham suk chu dega besen rei em dega bapungam dega bathe ka kham suk namar dega bekerja do ngila ban yo I kata hare kini kidai ki ki bekran ni ka do no brio rong khrok bakim kam dei ka bakai gani kam dei besuk ban rong bag khrok bakim kam dei besuk ban pen khoi ka do no kam dei besuk ban duk ka do no namar kini kidai ki bekan jaman sem so ngi sngo khan mangi la ban le ye ka jing baptis namar ka dei ka ba pi ka ba dei bat kini ka do ban su khan ban ngala de baptis nga yo rong chebeneng dan chibun git khot ki ba ong ngi kum no ban yo chebenem chibun te kin wan hakta singa ki dong trai ngira ki thol pa kerteng jome bat ngira be ik soi kerteng jome hagerteng jome ngira le ki kamba manga tingan ong ki ta sing ngam jula I thoi pi khele no na pi ki no trai ba man ego tengan chu like direct menta ngan chu I thoi pi ngan kan mau mtai ki khot ko nong san Matthias nomor 1 okay khot ka bar pho shisha ngong pi la da hok jong pi kam tam ye ga jong ki nong tho bat ki pharisi da le phinam la ban le rung ki hima ki baneng phiro baptis hoy da ga nurukom kat karukom bis ngotho phimut ba pi o jibanim namar ban ngej bar baptis unyo jibanim ka ni pat gat khot ka on la da hok jong pi kam tam ye ga jong ki nong tho bat ki pharisi da le phimla ban le rung shabaneng phiklet igata lo bi namar bitip kene git khot hane ke de thoi ke bakun jaman sim ke bakun jaman sim de ke ba ke bakun jado de besuk ha hering ngis ngok khain namar ila le igi to ke ba jem ke bakun jado kam phera ba baptisma kana la da hok jong phi kam tam ye ke jong ki pharisi phimyo wale rung shehima ki beneng bat ngan ai phi khubor usniu hani por ka khubor usniu de ni dalle phimla ban tam ye ga hok jongi pharisi ban le hok palat bani pharisi phimla u pharisi hi un kham hok ye phi so phin tip man ta hang nu phindon ga jing e ga bakhra namar phimla ban kham hok yu pharisi u pharisi de ubriu u bala ban le palat ban yingi ki gentle pome kalia bala da phim kham hok yo pharisi mdan jing kermen pi cha paradise kajuat pi rengi ya kan ma tangit khat lem da baptis myo je benem bo baptis yo je benem tipka now tongalai ban pulei sia ka okay nong bap okay tang chu lek pan kan ma pi gospel Matthias nom khat kan dai kene de ke jingjia se phang wei briu wan kli jisu ong ko trai ngan le ayu bang ade ban yo ngade ban le ayu bangan yo ke jing bom jikut oh sorry mdei gan long khat khan dai kata ngan spuling long khat khan dai ngan puling long khat khan dai ke khot na ro ba khat lai lawalam te ha u yegi khna bon bo ge khti lor jo ki bolo kr khu yeki wong sha yegi khna ba kin wan hanga nama jo ki long ge hima ki beneng ki sunran ki mai ni khna ba ki wan hu jisu
Yesus ong syak bakin wan ngana ba jongki long hima ki beneng Yesus klem ong ki kena wan sibe baptis wa mo namar tang de jing baptis pen yo rum hima ki beneng ki wan gini kena hau Yesus ba Yesus ong kine na ba jongki ne long hima ki beneng klem ong kine kin hable lamba ke jing baptis wa ba kin yo rum hima ki beneng direct ong Yesus ke hima ki beneng kalong ye gini kena ngiklet ye gini ke ngikin mau ye tu idkhot bat ngi ya pai niam tang namata idkhot iwe idkhot iba pan ya khlat pan ya phere gor kom baptis ngi ya pia niam tang namata iwe idkhot ngiklet ye gini gi khot ke ba kham halor ki khot ke ba kran ye ka ba kan jam sin habang ong kam halor kamut bang ong ketu dekat baptis kam dei ba don kam dei ba halor ngasu persyang ye nujor bat ka ba kenja mesin bat ka kenja do so buat so fu baklai nga wat mut bang ong ka klem halor ketu dekat baptis nga kren ini ke namar nga ker nga perkat aku slai bang yo i ngia pai niam palat namata i wei dekat ngia per niam bat ngia beiniam ngia pra namar tan tai wait khot ibang ini mer jumut hai chi sang ide bani i tang namar bangi pher ga doctrine kamut bangin ya ben kamut bangin ya perkat bangi kamhok bani ki wei pine do dang rit la pendrung hakle jungi ya kene ke perkat bangi pebaptis de daga bangam po na do dang rit ngi perkat ngi kamhok mangi bani gi wei pat ki balang ki bom pen baptis daga pengam kat badang he ngapar pulih ke Bible ngalap pleng kini ki pomdri ki pada don kam haga jinsha ki ba kini ki jinge per doktrin kim de day ki dak ki ba penya khlat ingi kim de jinsha ban penya isi iwe tungin kamlet chek ai ba kan jam se par jisu ong ni tin pitip wan ni hagat khot ke bakhan ri wan ne bri wa kali Yesu ngale ayu te kan rap bangade ban yo bangan yo je mom jukut ta de khot khan ri pilap ne bri wan ban kali Yesu ngale ayu wan yo je mom jukut Yesu ong de spa je me le kita ke uklem ong pembaptis pide ban puli Bible kum ta Yesus klem ong meidei ban penbaptismo ban yo simpenim namaru bange uban pembaptis ta ban yo simpenim Yesus klem ong Yesus ong mila sumar hukum baro ong ita ke baro gi hukum ngala sumar do ban khana buro kemi kupa men i ju pramarjan kumil deo ngai kini ke baro ong sumar do nang rit Yesus ong Lada mikau balong janai kilik de ye ke spa jame tala de de sami ka sibaduk bu dinga udom puniu samla udom ne kuna samla pa Yesu ong ka de sisha ye ruspa pan rung sigi magi beneng pi ada pembaptisme kena Yesu ano ka ye ruspa pan rung sigi magi beneng ubi i spa ubi bu ke spa khmat ubi pelong blei ke spa da pisum makna arsin sansin makna pisum pi baptis si pausin makna la ka spa long blei jong pi da lele pim le rum chi ma gi beneng ni kler ini ke pi namar ka de si cha banom i ye ka spa tang si yo i de ka spa pi ngi i jing im ngam ong bangini isi spa hare ban bu i spa hakmat yo blei pi na keren ini na keren kata de ke hare ngi kler kita ke namar ki em ikan mau ke kham jem da ke sunga mo le ni le wishen rei penbaptis ke kham jem te namar ke khlem kren ke download pi dan be yo i ke download jong pi da ke bangam po dan be i ke download jong pi da bo wishen rei pi re bleu pe i ke download jong pi kum no pi bo thau tarajur yo blei la pi de ne em ubi i ke spa ubi nyo kor ke spa pelat ba ne ktino blei pelat ba ne blei compare pi sum ji posing log e kan pun khoj ta lele ipi
suang kam la ka ut ban bru tlu ternia ban yo ruspa si mai beneng impossible ban yo bru babu ke spa hakmat ban yo belai ka kam suk ye ka ut ban rung lo tlu ternia pitip ka bumut impossible ka bumut ka long ka bom la long ngam kan mau ka khot hai ka tu khot ka don tang ba ka don ka wei khot ka bo jisu ong la da phim long ku mu khun na da le le phim la ban da phim long ku mi khina da le le phim la rung shik hima ki pene ngam kan mau tu khot hai ka don to ngan chu e ka khne dang ta compare la pisum si spa sen la da phim long ku mi khina jisu ong phim la ban rung shik hima ki pene ni kelet ye kita ge ke sam ni kan mau ye ni besuk man le na jisu ong lada pi hal nong bar pesan pen ye khlat ye ki blang bat ye ki lang bro du ong ye ki ne ki lang bro to rung sha ge hima khpa janga to yo ye ki hima bala khre na ma jang pi so ki ne ki rung shi hima blai ki ne ki lang bro upai par che leng ge diang ge blai ki blang ong khele no na nga pi ki no tre ba man ngam jui thoi pi ki ne ki lang bro ki bala rung shi hima blai ki ong o jisu ong ki na ba ngatkan pi ai ba me nga kreat pi pen kup jan nga ngasliang pi ai nga pandi pi ai sha nga namar kata turung shima blai kyong menu te kenrat ngila ai sha ngila ai bam ai dut ai di eme menu yusu ong ya ka ba phile ye wei na ki berit hang ne perthai phile le na man ta janga ye ki ne ki blang ru ong kumta ong ngatkan pim ju ai nga kret pim ju ai jan nga ngasliang pim ju ai di nga meno ki ong ngim ju ye kendu thai me yusu ong ka ba phim le ye ne berit ka de ka ba phim le yang namar kata khile pi she ka ding bom julep ngadon na po bendi phim juan pe yang ong jisu ka menu me don po bendi jisu ong git man banga kitu baro khoi ki don po bendi dei manga manga bendi tu dei dekat sudah am kemudian ban yo jenim kemudian ban yo orang simai blai kat kumini git khot nong arsan de ban lek pe ki be sa bendi de ban ai ye ki besliang de ban ai bai ke li teng teng ye ki bru ye strangers ye ki no way ki bapim itu ai bai ke li ki de ban ai jan ye ki bapio i ba ki bapli kim shit kim yes art apor man talang de ban ai blanket de ban ai jacket ye ki de ban ai bam ye ki bapli ki to ki ba ki baduk ki bakerdo palat ban ye pi da phile gum ta mu jisu da phile gum ta phin ru chi ma ki peneng namar phile yu jisu kani ro kham suk mo pe ba kani ro kam de ki kan jam se kani kham suk kani da pio yem da pi kham ru spa pe kham he ga do non pe kham suk banai wa de klet pat ye ke git khot ki bang la dat pej man ne ki ba kren chpang ke ba kan jam se ga ta de ga ba don kam tam banga puli kini no arsan namar ki briu ki pensyong nong rim bano bani ajim penim de ban pen baptis lenda pen baptis mi ajim penim mar bat de baptis mar de pen baptis ka jing hok ka jing khoi bala palan ka donut pat sab beneng ja khendo ka hok ka bomju tam ye ga jong parsi sep tim nem lobe ban yo jipenim wat u fellowship makna halo do nut marwe murai umnot ban ong lada pebaptis te tharai te du jok umnot ban ong 4% ukulmar san 4% ong yo hi san 4% ong yo re wat u fellowship makna ong umta nagata ka daw namar ka jimbom tikna ban yo jipenim la long kumno ban penting kena te dei ban ngam apa war fellowship makna berkat umta umnot ban ong san phau ong kumta san teng teng ong yo hi ta ka jingai Jesus Christ ya la yo jepning teng teng par ong thara re dei hi ban baptis war fellowship makna kulmar habang fellowship
Pitim nem ngai la ding ada fellowship. Ngadai fellowship, ngadai press, ngadai watalik, ngadai perkhoi, ngadai bangai, Jisu. Ngadai bagi pembaptis, ngam, ngadai ngam po pembaptis pastor nga. Kemudian ngadai fellowship kan, ngadai bulang boleh, ngadai suan di Adventist. Nama ngam po hak teng kepau kun sim khoi. Ngam dai par oneness, number oneness, baptis sagar teng Jisu. Tapi nong deh, pi ngap pulih kini kenang berkin ya perkat. Mdai ban that ino no mdai ban ong kumno mdai ban sha liang nagano balang ban persya ino no balang nga chupen EP ya git hot bible kalong kumni tungin pulih bible kumba kalong borok hoi banong banom ya nia banom ya separate balang banom ya paj balang banom ya nia banom isi ya kano balang tungin ya longum ta tang namar iwe it hot ibarit iba pen ya per niam ngi tong ginam ya ngau niam yes ngau hok kala kan niam jongang to ngau hok niam jo amper dengan sum kan ono sendri dengan ono sin la dengan khoi ke dono ngam rong shikima ki beneng jisu ong la da kam hok la da ga hok jonga kam tami pharisi la le ngam la rong shikima ki beneng akhlem om nga do jisu tungin kam perkat kumne bat ngine kam i kam pha ini kam kudup iwe kam per ni per kebalang tongin kam i namar ke perthe karam itho ingi namar bangi biang ke doktrin ni biang gor kom baptis ke perthe kan itho ingi bangi ki senram Jisu namar bangi i Jisu ong dagane ke perthe kan itho pi pilong senram jenga ba pidon ke jing i parlohi pi ke perthe kam itho ingi bangi ki senram Jisu namar bangi biang ke doktrin banga ong banga baptis dari pengam oh ingin nak kata kadang ulang senram Jisu. Kanam itu ingin bagi senram Jisu bagi tang namar bagi pengam. Kanam itu ingin bagi senram Jisu tang namar bagi senre. Kan itu ingin bagi senram Jisu namar bagi i perlohi. Tungin kam i, tungin kam bu ini ke shedin, tungin penjur ya ke jing i. Namar ke jing i ke tap ya bon belen ki pop ke jing i kan pelong paradise ya ke pertai.